Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Cantika Ninita Putri Nanang dalam acara Yuk Kita Mengaji Bersama Cantika di Barita 5. Hari ini Cantika lagi berada di TKK 2 Daya Makassar, tepatnya di Komplek TNI Al Udaya. Sebelum itu, yuk dengar Cantika mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manzalazi yasfahu indahu illa bi'isni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. A few moments later. Yuk, Cantika kalau sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam alhamdulillah. Ya, silakan. Kak Cantik mau tanya nih, kurikulum apa saja sih yang di TK Angkasa 2 Daya Makassar? Iya nak, alhamdulillah di sini nak TK Angkasa 2 Daya memakai kurikulum ke-13 nak, dan dipadukan dengan 10 program unggulan yang memang ada keputusan dari Yayasan Adik-Adik di Pusat. Di antaranya Angkasa Cerdas Spiritual, Angkasa Cinta Dirgantara, Angkasa Berkarakter, Angkasa Berbudaya, Angkasa Ramah Lingkungan, Angkasa Seni Full Day, Angkasa Berkarya, Angkasa Respek Iblis, Angkasa Berbakat, dan Angkasa Juara. Itu nih. Kegiatan spiritual apa saja sih? Di antaranya nah, sholat duha, membaca doa, menghafalkan doa-doa dan surah-surah pendek, minimal surah pendeknya ada 8 ayat kursi nah, kemudian Asmaul Husna yang anak-anak sementara pelajari diajarkan oleh ya. Kak Cantik mau dengar nih, Bu Guru mengaji. Iya baik nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
menyamangitmu, apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya. Akhirnya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.